krsno ime, slava, praznik, služba, sveto. Posvećeno pojedinim hrišćanskim svetiteljima, Srbi u okviru svetosavskog hrišćanskog pogleda na svet stolećima proslavljaju uz posebne obrede i gozbe posvećene poštovanju porodičnog patrona. Reč je o pozivima Bogu i svecima da zaštite čeljad, unaprede njihovo zdravlje, kuću, imovinu i sve drugo od čega zavisi čovekov život. Slava kao porodični praznik uglavnom se prostorno ograničava na centralne delove Balkanskog poluostrva. Istorijski se prvi put pominje u okolini Ohrida, 1018. godine u Makedoniji. Kasnije, 1391. o slavi ima pomena u Hercegovini, zatim 1466. u Konavlima, 1772. u Boki Kotorskoj, a u 18. veku pominje se često među Srbima u Ugarskoj. Slavu održavaju i Arbanasi katolici u severnoj Albaniji i na Kosovu i u Metohiji. Pored ovoga, slava, praznik, je rasprostranjena kod Vlaha u severoistočnoj Srbiji i u Maloj Vlaškoj, kod Krašovana u Banatu i kod Bunjevaca. Pominje se također kod Bugara, Rumuna i Hrvata. Slava se pominje i kod Arapa hrišćanske vere u Libanu i kod kiparskih Grka. Ali bez obzira na to, slava je ipak više zastupljena kod Srba u čijem životu ima znatno veću ulogu nego kod njihovih susjeda i napred pomenutih etničkih zajednica. Poreklo slave je u minulim razdobljima više nego bilo koje drugo pitanje privlačilo pažnju istraživača. Ali uprkos tome ni do danas nije dala opšte prihvatljiv odgovor na ovo pitanje. Sve dosadašnje hipoteze mogu se svesti na dva osnovna gledišta. Jedno predanje smatra da je slavna uspomena na dan kada su mnogobožački preci prešli na hrišćansku veru, o čemu svedoči i sama reč krsno ime, od krstiti se, odnosno primiti hrišćansku veru. Drugo gledište je animističko, koje u slavi vidi samo jedan hristijanizovani paganski kult, kult mrtvih, kult predaka. Međutim, povezivanje etnološke građe o slavi sa njenim pomenima u istorijskom hodu pokazuje da je Svetosavska crkva uspela da od 13. do 18. veka u granicama Žičke eparhije i Pećke patrijaršije formira današnju krsnu slavu kao specifično crkveno-narodnu i srpsko-pravoslavnu porodičnu svečanost, odakle se kasnije migracijama stanovništva širila u današnji srpski etnički prostor. Slavski ceremonijal je kalendarski utvrđena svetkovina koja se po narodnom shvatanju obavlja u trajanju od 3 dana. Počinje naveče uoči slave, produžava se na dan slave, a završava sutradan po slavi ispraćanjem gostiju. Slava se kao porodična kućna svetkovina menja samo u izuzetnim prilikama. Zbog toga se svi oni koji slave istu slavu smatraju nekom vrstom krvnih srodnika. Najveći greh je kad se slava ugasi i prestane da se slavi. O slavi se vrše 2 važne dužnosti.
Prva je što se tom prilikom kroz žrtvu svecu kućnom zaštitniku moli Bogu. Domaćin za to vreme mora biti na nogama i služiti goste. Drugi važan element je što se na gospu pozivaju susedi koji to krsno ime ne slave i goste se u domu svečara srdačno i obilato koliko god je to moguće. Glavni slavski rekviziti su kolač, koljivo, sveća, vino, kadionica, tamjan, eventualno ikona, bosiljak i činija sa vodom. Svaki od ovih rekvizita ima svoju ulogu. Njihova upotreba i korišćenje u obredima ima relativno dugu tradiciju. Neki od ovih rekvizita mogu pripadati prvobitnom slovenskom i starosrpskom ritualu, pa se zbog toga u slavskim obredima mogu uočiti i paganski i crkveni elementi. U kultu plodnosti, koji je također zastupljen u slavskom ceremonijalu, ima dosta elemenata nasleđenih iz dalekih epoha. O tome svedoči stavljanje kolača u sito sa željom da nastupajuća godina bude sita. Deo kolača se daje oraču uz reči rodila ti pšenica i do godine da Bog da. Spuštanje kolača na proju, u homolju na primjer, vrši se u želji da pšenica i kukuruz od roda polegnu po zemlji. Domaćica u vreme lomljenja kolača dodiruje sitom tavanicu ili domaćinov potiljak sa željom da klasovi žita dorastu do tavana, snopovi da budu teški, a koševi puni. Centralno mesto u narodnom slavskom ceremonijalu zauzima lomljenje kolača i dizanje ili napijanje u slavu. Kolač se lomi po jednom pravoslavnom običaju za koji je teško reći da li je hrišćanski ili stari hristijanizovani običaj. Domaćin kolač okreće sa gostom ili gostima na opsun, za suncem, od leve, u narodu negativne prema desnoj, u narodu pozitivnoj strani, radi opšteg domaćeg napretka. Istovremeno kolač se podiže uvis sa željom da se usevi podignu prema suncu i zrelim plodovima obezbede ekonomski napredak porodice. Sve ovo se čini uz okretanje učesnika prema suncu, prepodne i u vreme dok dan napreduje. Kolač koji se lomi za vreme slavskog ručka ukrašen je po pravilu raznim simbolima. Reč je o simbolima oznaka članova porodice, krstina žita, grožđa, povrća, raznih vrsta stoke i drugom što je od potrebe za život u porodici. Dizanje, odnosno napijanje u slavu, kako se to obično u narodu naziva, zbiva se za vreme ručka, odmah po obrednom lomljenju kolača. Domaćin sa čašom u ruci izražava zahvalnost i blagodarnost domaćem svecu i Bogu i moli ih da i u buduće budu milostivi i naklonjeni njegovom domu. Posle domaćina i gosti nazdravljaju i blagosiljaju po utvrđenom redu, svi okrenuti zajedno sa domaćinom prema istoku, odnosno suncu, kao izvoru života. Sadržaj zdravica koje se izgovaraju u vreme dizanja u slavu najbolje potvrđuje agrarni značaj i kult plodnosti kojima se u tome poklanja posebna pažnja. U zdravici iz Levča i Temnića se kaže: u čije se zdravlje vino pilo, sve mu zdravo i veselo bilo. Rodilo mu i žito i vino, ponajviše pšenica belica i u kući sve muška dečica.
Neka se prelivaju bačve vinom, domovi životom i zdravljem, a polja rodom i beričetom da Bog da. Proslavljanje slave pored agrarnog ima i druga obeležja. Slava se održava radi sopstvene porodične duhovne ravnoteže. Sve što pripada jednom ognjištu okuplja se o slavi. Onom članu porodice koji je sprečen da prisustvuje ceremoniji ostavlja se delić slavskog kolača kao simbolična veza sa ličnošću i kultom prirodi. Uporedo sa porodičnim preko gostiju, na slavi se ostvaruju i šire društvene veze. U slavskom ritualu je zanimljiva domaćinova uloga. Bilo je pravilo da domaćin ne seda za sto, nego sve vreme stoji gologlav i služi goste. U kragujevačkoj Jasenovici domaćin je na slavi ručao stojeći. U kultovima je ponekad zamenjivao sveštenika, tako što je sa svojom čeljadi obavljao slavski obred onako kako je znao i umeo. U nekim krajevima domaćin je još od navečerja, veče uoči slave, bos i gologlav dočekivao goste. Za 2 dana slave niti se obuvao, niti je stavljao kapu na glavu. Domaćin se u gruži obuvao i stavljao kapu na glavu tek 3. dana kada isprati posljednjeg gosta. To je istovremeno označavalo kraj slavske ceremonije. Magla padnala v dolina, od njuma se ništa... Bosiljak kao biljka ima značajnu ulogu u slavskom ceremonijalu. Njime sveštenik za vrijeme prekade iz posude sa vodom škropi kuću i čeljad, a potom ekonomske zgrade i stoku. Bosiljkom je okićena slavska ikona, a oni strukovi koji se nalaze na slavskom kolaču dele se gostima. Koljivo također ima specifičnu ulogu. Kada se posle osvećenja donese iz crkve, običaj je da svako čeljade uzme pomalo od tog koljiva, našte srca, pre bilo kojeg drugog jela i tako se simbolično u svojoj kući pričesti. U nekim krajevima koljivo se uzima u obe ruke u želji da Bog obe ručke podari zdravlje i ekonomski napredak u porodici. Na slavu se sa posebnom pažnjom dočekuje putnik namernik i novernik, a osobito svaki ubogi posetilac. Ova lica se često svečanije goste nego ostali gosti, učesnici slavskog ceremonijala. Ovaj složeni obred dobio je svoj konačni oblik kroz svetosavsko pravoslavlje i tako postao jedan od obeležja srpskog naroda kroz prostor i vreme. Usled toga je slava kod Srba vremenom postala domaći porodični kult. U narodu se smatra, a to potvrđuju i brojne narodne pesme, ko krsno ime služi, onome ono i pomaže. Zajedno sa porodicom i kućom slavi se i zemlja, imanje, jer je ona jedina stalna, a sve drugo je prolazno. Iz zemlje je sve poteklo i u nju se sve vraća, kaže se u narodu. Današnju emisiju, poštovani slušaoci, sačinili smo uz pomoć teksta Petra Vlahovića, objavljenog u zborniku Etnokulturološke radionice Svrljig, koji smo pozajmili za ovu priliku ljubaznošću kolega Biblioteke Narodnog muzeja u Nišu.
Današnju emisiju realizovali su ton majstor Zorica Durlević, muzički urednik Zvezdana Đorđević i autor emisije Dušica Popović.